ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯄꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव में ताबीरिबा पुमनमकपु तराम नोक्जरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा हाइपी खुलदा उमंग योखटपगी थबक खुंजासिंगना माइ पाकना पाइखटले हिरम सिदा रिपोर्ट अमा अखोइना हौजिक लैबा मफम असी इम्फाल दिमापुर लंबीगी इम्फालदगिना किलोमीटर 90 लापना लैबा कैथेन मानबीगी हाइपी लमखाइदनी हाइपी हाइबा खुल असी करी करम खुन्नो हाइबदा हौजिक अखोइ चटलगा यंगमिनरसे खुल असे हेक संग हौबदा खुलगी लबुक थेंगनै लबुक अमदे युम साइबा मफम नतना खुल असिगी अपुनबा लमगी सरुक मरी थोकपगी अहुमदी उमंगी सरुक ओय खुल असिगी मनाक नकपा खुल सिंदगी तोंगानबा अइंग असागी फिबम थेंगनै मतौ करमना उमंग योखलकपनो हाइबिगी मतांगदा खुलगी निंगथौ थंगलिक किपजेन फोंदोरपदा 1985 तगी उककपसि पुंथिंग थिंगबदगी इसिंग बरांग कायरे लोबुता इसिंग मरांग कायरे हाना परी अमदा तीन 60 फंगबुदु होजिक परी अमदा तीन चहुम यांखै चामरी उन फंखरे अनु मथक्ता जंगल प्रोटेक्ट पीबदगी एखोइना जंगल मनुंग सिदा खुनसिगी ओइना संदंग चनी बुक जोए अदुनसु हानगी जुमिंग कल्टिवेशन दगी हेना खुनसिगी इकोनॉमी दा हेना सपोर्ट हेना तोवी खुंजासिंगना तोंगानबा मखोइगी ओइबा चटना लोचत अमा सेनना उमंग योखली अदुबु तगाई फदबा मतमदा उ याथलीबा असि मतौ करमना कनगदगी हाइबगी मतंगदा किबजेन मखा तारखिबदा स्कीम मयामदो गैस के ओसुनो युम साबगी ओसु असि लादि हाइपी के नबक्ता ये अचोबा मतेंग अमा ओइगनि हाना खनजै फॉरेस्ट कनबदी खुंजासिंग न कान खरबने डिपार्टमेंट ला कालेसु कानगदर मांदे अखोइना दुम कानजंगनि अदुबु सरकार दे इना हेनिंग बदी असिदे असि कोबुरु रेंज की चिंगने मसिदा असुम येंग बकांदा येंगबियो हाईवे दे लोइने येंगो कोबुरु चिंगसे मरु को खरे मसि करी तोरागा हाइपी ये मथक फाउसे कोबुरु मथक फाउसे येंगबियो सिदा खरा सांगबा उ होबो उबो फांगबसे कोबुरु रेंज असि खक्तने अने कोबुरु रेंज कोक्तने लेबसे सरकारसु करी तोबिरगा खुंजासिंग तांदरगा असिदा उनु थालगा प्रोटेक्शन पीरगा प्रजागे सुकानबा जुमिंग तोबगे सरुकबदे जंगल जोकपा बहोगी सुकानबा सरकारना सिनबीबना चुमगदा हैन खल्ले ngasi ma umang kokthokpagi awaba manipur hakthena thenarab matamni haibasing asi kange harabdi kari thodang logadage haibagi matangda ningthawna makha tarkhibda हाइपी के होजे उमंग मावंग इसिंग वातबसे एना मयामदा असुम हाई नोंग तारेदे होय सातिन हप पाइबता सातिन हप पताबने सातिन मा हबले सातिन पारेदे ए चोते अदुना होयसु नुंगाइगे हरदे चिंगी खुनसिंदा एना हाजेदिंग बने होयसु नुंगाइगे हरदे हाइपी गुमना सातिन कुपसे उमंग वामंग कथत कनुसे मे थाबी गनुसे इसिंग वाललोय इसिंग नुंसिक नुंगाइगनि हाइबसे मखोयदा एना पाउदम जबने नुंगाइबदे अखोय फावे लेतबा मीना पखंगोय अरेबा मीना नुंगाइबा फावरे उजिसि उका ओहरसु आईपी की प्रजासिंग खुंजासिंग दि जारोय अदुना अदु हेना होजेके खुनसिबु थौपुबिरबा अहनसिंगसु नुंगाइबा दुम फावे फाइन तोबा अदु तोबा के दरकार लेत्रे होजेते प्रजासिंगना खुंजासिंगना अवेयरनेस लेरमना मसिगी नुंगाइबा याम नुंगाइबा म फावे हाय थामगे उमंग मरांग कायने योखरपदा नतना खुल असिदा प्लास्टिक मसेट अमता चाखाइदना थंब उदे मतौ करमना प्लास्टिक लोशनबगे हाइबगी मतंगदसु निंथौना मखाताना फोंदोरखे कुलकाबा अंगांग सिंगसु हे थेंगना बकांदे हुंदोक बकांदे ऐसा मंगनसु करिगे प्लास्टिक हुंदोक पुरा फुनहलगा मना के अनक डस्टबिन द हुंदोक हले तम द प्रैक्टिकल लेसन खरा तम बताबा लम कोइबसिंग पुनिंग चिंसिनफम ओइरगदबा सिगुम खुल असि करीगुम्बा लम कोइबा लाक्लबदी करी करम अथिंग थमगनी हाइबगी मतंगदा किबजेन फोंदोरपदा पुनिसदा लापकांदा प्लास्टिक अमा थिंगे
ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯐꯝ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯇꯩꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯄꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯅꯅꯥꯎꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯡꯂꯩ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ISTV ꯄꯥꯎ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯂꯧ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯉꯥ ꯐꯥꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ इसिंग इचाउना सोहनख्रबसिंगिदमक मियामगी फंगफम थोकपसिंग अथुबा मतमदा फंगलो हाइना ऑल मणिपुर प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन दाबी तौरी ख्वाइदगी हेना मणिपुर की मियामदा अचौबा अवाबा चैथेंग पीखिबा असि जुलाई थादा थोकिबा इसिंग इचाउ अदुनी हाइरी लेंगाकनासु नेचुरल डिजास्टर अमा ओइना लाउथोख्रबसु अवा चैथेंग फंगलबा लाइरबा लौमीसिंगदि ngasi सुमतेंग अमता फंगदना लेरी Zahi asigi tengkhang kayarakta ising isauna awaba piba chaitheng sing asina laumi sing bahena awaba piba danatana sumning nonning bagi wakal hantale ising isau aduna chauna amata thohan kiba asina sel puraga lau uzariba laumi sing dadi amoka hena achauba chaitheng ama pire mapung phana saba ngamdriba yum kaya ising thumjin kiba aduna hojik semjin mangamdana leire lenga ki maikaidagi awaba tarabasingda hojik phauba mateng amata phangba leitre athuba matamda lenga ki maikaidagi awa ana taraba lomi singe mateng pangbibaga loinana makhoigi senmet longi phibam phagatna bahone biu hairi Prime Minister na awang nongpoki ising isauna sohalaba mafam singidamak tengbangna ba haiduna lupa crore sani ki senpham lauthokiba adu manipur gi oinadi kaidaukrabage hanglakle Awaba taraba miyam gi mateng phangnabagi damak mari leinaba documents sing pisin khrabasu hojik phauba mateng amata piraktre lengak singna lomi miyam gi khallaga athuba matamda phangpham thokpasing phangalu chief minister na akan mamit yang sangbina ba association na pungning sing silakle Amarom da handag ising isauna maram oiduna manipur gi lawpham kaya amang ata thon khrabage haiba mari leinaba singna miyam da khangan ba leitre tha ahom da lokpa yaba lawphaumi sing Lok payaba pausing miyam da fanghanduna than bagi thabak zatharagani haina chief minister masamak na media da phongdok khrabasu hojik makidi thabak amata paikhalaktre ising isauna lawpham kaya mangan khraba mafam singda ningthamgi mahai marong thaduna lawmi singi awaba ko hanaba honagani haiba wafam mari lenaba singna phongdok palai khrabasu hojik october thaloi silakadarba phawbada thabak oina di paikhat palaitri hairi Scheduled Tribe Demand Committee na mitai maitai bu Scheduled Tribe ki list ta yahonna ba khangan kiba matam gi mangoina na Manipur sarkar na wari sanana ba khangalakpa bu taram na oi haina committee ki General Secretary Lokendra Nangasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumisinga unabada phongdokre lagliba tang kunmari fawbagi manungda chapchaba wafam khangan drabadi khongjang jangsinggani haikiba adu sarkar ga wari sanagadawri ba asigi matung inna kari karamba khongjang jangsingadagi haibadu laptopkani haiki पालिबा सरकार सिबुजो कोइना अप्रिशिएट तवी सिगी मखाताबदी तांग कुनमरी की सिदा वारी वताई दु सारो मतुंगदा अदुगी मखा पोना मखाबु खोंजंग चंगबु चंगजन दरे करी तौगदे हाइबदो अदु तांग कुनमरी मीटिंग दा ओइना कोइ लेपचरगनी मरक सिदा कोइगी सुम रूटीन गोइबा बैज थेटपा अदु तौबा अवेयरनेस की ओइबा मयामबु खंगनबगी कोइगी डेमोक्रेटिक खोंजन दे तुम हानि सखन मम थोपोदो चंगजनगनी Nipumapan suba amadi angkai mari suba battalion BSF na anisrak suba oina run for Matias haibasida sahi tara taruk makhada laiba nupa masa singi oiba half marathon amangasi Kumalampak main stadium dagi mahut amadi forest and environment minister TS Syamkumar na lamthaduna pangthokre lamjel adu koirengai da laiba BSF ki battalion headquarters phawba sen ki tungda minister TS Syamkumar youth affairs and sports minister Latpau Haukip DIG CHQ CI Ops Manipur angom samuna mathang sitna chief guest president amadi guest of honor oiduna Bharat ki apunbagi saktamda singnarakpa singbu lanthingna bada thawaina pontha pi khrabasingbu ningsingba oina Laikhidraba BSF Jawan Singi Imunganungda Achamba Kudol Potpiduna Ikai Kumnaba Utki Ngasigi half marathon aduda KS Herozit MD Singles Khanamadi Yumnam Amarjitna Mathang Sitna Ahanba Anis Suba Amadi Ahum Suba Taki Ahanba Anis Suba Amadi Ahum Suba Takrabasingda Lupali Sing Yankai Lising Kuntra Amadi Lupali Sing Kun Kusinaki Tharamga Mari Lenana TS Syamkumarna Bharat ki apunbagi saktamda singnarakpa singbu mayok nabada thawaina pontha pikraba BSF personnel singna laukiba thaudang aikhoi pumnamakna kai kumna phamtho I haina phongdoki
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BSF ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯥꯊꯣꯟ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯨꯃ ꯊꯤꯝꯗ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BSFꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ so what BSF officers what their BSF 59 band and 54 band border security posts organizing such kind of this an important half marathon race, but it gives a more this an it gives more and more this an energy to sacrifice our life for our mother country. Sajing lakpa Purai Romba Lai Harauphamda MLA Local Area Development Pandagi Nauna Semba Badminton Court Amadi Lai Harauphamgi Nauna Floor Toksinba Mafam Singasi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syamna Lamdam Adongi Miyam da Kusina Kre Thoromaduda Ward number 4 ki Councillor A.K. So Lilong Nagar Panchayat ke M. Joy Kumar Amadi B. Sarat Kumar na Maroi Bamyoy Sing Oina Saruk Yaki Minister Karam Syamna Ching Tam Amatani Habasi Thabang na Utkadabani Hauzik MLA Local Area Development Pangi Sanphamasi Sarkar gi Sel Tumgi Pibam Pagalaba Matamda Sahida Lupa Crore Ani Yaunana Bahotnari Sarkar Asina Manipur Praja Singda Sasan gi Mahau Lehna Bahotnari Haiki Uzi encroacher masing kangana lady सरकार के चेंजरी ब तुरेन खोंगदु द बिल्डिंग सागलाई मिनी पक्का बिल्डिंग लमदम से कइनोम ने एमतोरना बहोना बाइसे अराइब थबक नाते अदु सेमदोप ngamba taragadi afaba minister do oigadoine akoi gi napsa gi sengse आधार कार्ड फिट तौरपनीना मधुगी मांगोन द पीरी ब स्टेटस मयाम मा मधुगी दरकार लेब डॉक्यूमेंट मयाम मा फिट तौब ngamdabadagi चेंगजाक से सुना पीब ngamdragasu उजी 80% दि योसले यामन सेक्शन मा दरकार लेब चेंग लौरगा लौदे हारपगुम्बा पुरगा खंगदे माइगुम्बा दायित्व लौरिबि मिसिंग अखोइदि खंगदे हाइगुम्बा सुम यामन सेनबा थोलागा अमना अमगी मतकदा अदि मराल सीजननबा असोइबदुदि सुमथोंनबा होनबदा मटेंग बांगबिनबदि लैतबा अतुंबा एलिगेशन तौबा मयाम अमा लैबनिना लैपाक्सिगी रांतगी सिस्टम दा अवोनबा अमा पोरंगनबा होनबदा ख्वाइदगी अदि अवाब लैरिबा डिपार्टमेंट से आई डिपार्टमेंट ने हानदी पुंदों तोरमदे हुजिति याद्रे मिनिस्टर ओइजरबा आइना मणिपुर की रांते दा अवोनबा अहोंग अमखक पोरकनबा मतम चुपदा चैलेंज तौरि हाइबसिमदि मसिमदि खंगबियो मयामगी मफमदा अदुगा मदुगी थौना पांगल पुंगिंग पिगदोइसदे आई लंगदबाल केंद्र की प्रजा सिंहने Si Minister N. Birena Lusingba Sarkar Asina Singh da Chatlo Haibagi Pandamda Hayang Anirak Subo Aina Tamenglong District Headquarter da Cabinet Mifam Pangthokani Haina Sem Sariba Asi Nong Singki Pibam Phatabana Maram Oiduna Yaithok Laba Yai Haina ISTV News na Phangba Pau Amana Hairi Hauzik Marak Thatna Break Amatang Lauzari Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta naiba upaidi jolib syrup amasu Jolib capsule with changin sinabio. Kamu coba waktu dulu kali kamu kerja. Dan aku tuh senang naik. Sekarang mending setiap kehilangan dengan lebih dari sebutnya. Mending tam cakap sih. Ayo miar kini baca. Ayo miar kini baca. Nama itu tangga. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. She come up. Kanang lupa si po. But kasagatan na nang kayo na. Ngayon na lady. Ay tunay si Roy Dro. Namti ay. Alex, parang kami Tension dahan mo ba? Napamamasak to lady. Namti ay. Paano di ba? Ningon mo ati. Ay kata mo.
ब्रेक की तुंगदा ताराम नॉक्सरी मखाताबा पाउदा मतम खरगी ममांगदगी सिंजमई थोंखोंग साफम लेकाई तेखाव पाट की मयादा इम्फाल तुरेगले तोबा नमथादुना लेखिबदगी लमदम अदोमगी मियामना हाना पालंबा सरकार अमदे हौजिक पालिबा सरकार दा कयारक हन्ना सेंबिनाबा हाइबदा ताबीदबदगी ngasi hौना सिंजमई थोंग थिंजिनबगा लोइनना मियामना पैसा खाइनादुना तोरबान अदु सेमजिनबगी थबक जाथाख्रे ngarangdagi hौना चुरखिबे नोंगना मरम ओइदुना इम्फाल तुरेलगी इमाई वांखलकपदगी तुरेल तोरबान नमथारिबा मफम अदुदा इसिंग पाथोरकद्रा हाइना लमदम अदोमगी मियामना मिपाइबे पोकनबदगी तोरबान थिंगबगी थबक अदु खुदक्तगी पाइखलखिबनी लैकाई अदुदगी अजित शर्मा कौबा अमना मियामगी लुसिंगबसिंगना प्रजासिंगी अवाबा वाकत ताबीदबा हाइबसी लाइबक थिबनी फिबम सिदगी मियामना तोरबान असि सेमजिनबगी थबक जाथबनी हाइखि ngasi manipur gi manung do khwaidagi maru ba singjamai kendra sida leiriba akoi gi anga mathau gi hana mantri obi gi ba ama chung hujo ji obi ba singsina maru oiba master kai ba da yamna khudong thiningai or ma mafam masida ngasi phawbada aikoina han advance ona haigrabasu masida makhata na thabak chatha biraktabadagi maru oiba mafam masida kai badagi khudong thiba tholakadoba mayam asi karigumba amata yengdana praja gi awaba mayam ase masi yengbida basidi yamna praja aikoina puni nungsijai yamna waraujai maramdi hanana masigi lambi sida kai ba matamna khudong thiba tholakadoba orakadoba phibam sing ase kari lege haibase aikoina hana mangjongna nasu mahongjongna nasu khangan khiba authority sing da khangan kharbani madu bhabda ngasi phau yengbida basidi ngasi boiba siramdaida kano to boina doctor da pukhat pai do madu phibam da to bisidi yamna nuaijade matungda iba lakpiriba anga matho authority na masi atuba matamne yangsin bidragadi siyamai kendra gi mafam ase awaba sakbam mamu oigedore haibase aigi motagi phongdoksari ngarangdagi leptana surakpa nongna tampakta seliba turel singi imai wangkhalakle nambul turel ising wangkhalakpana UK road lambi ising thumba madi yum kai kaya ising thumjilakle हौजिक पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट मखोइगी एजेंसी एंटी करप्शन सेल स्टेट विजिलेंस कमीशन मणिपुर की थौपुबा चीफ सेक्रेटरी ना मियामदा उत्साइनबा थोकलेला उन्नबा आर्टिस्ट ngakta oiramle haina babupara headquarters oiba manipur friendship organization na thadorakpa cherola mana phongdorakle miyamgi numit amasung singi numit haina thakudingi tang tara manga amasung tang tara da pangthokliba asi karamba kanagi wakat puta khrabagi hairi hanna mara leraba selthumgi hingsapta misappropriation gi allegation kaya tawraba Managing Director, Veterinary Director asi makhatana mathau tawhanduna mangadabagi mathakta dairy sector asi amuk hanna lokhat payadana basiliba Manipur sarkar asi agent la hanglakle Bharat sarkar da thariba statement of expenditure ga union gi chairman amadi managing director amasung chairman na sign tawduna piriba expenditure ahumak amata manadaba haibasi lana sel seasonare haibagi chapsaba pramanne Manipur Friendship Organization na mari lenaba document kaya piduna misappropriation gi prima facie leraba case asi phawbada State Vigilance Commission na thengtha handuna thabak amata lokhatana thamle Sarkar gi makok thongbasingda asoiba aranba puthoktuna khudam changdam kaya ga loinena thamkhraba phawbada Chief Minister N Birena Manipur dagi corruption muthatkani haiba wafamadu gadi ona tainabani Prime Minister amadi mari lenaba India ge agent singda che thaduna Manipur sarkar amadi senari ba official singi mathakta matik saba action lokhatnaba veterinary department ki makhada leriba scheme singi IDDP amadi RKBY gi makhada hak matpiraba beneficiary singa loinana khongjang jangsilagani hairi Sayol khudingi thangza amadi nongmaijing numit pangthokpa Imphal evening nong singi phibam phattabana ngasi October gi tang 22 nongmaijing numit asidadi pangthoklaroi haina mahut ki joint director utamna thokpa cherola mana khangalakle Lions Club of Imphal Center ni Sinduna New Second Laiba Brighter Academy School da sahi taramathoi degi tarahumdoi phawagi manungda laiba mahairoi singi oiba peace poster contest pangthokre Future of Peace haiba theme da pangthokpa tharamadda Peace Poster Contest 2017 gi chairman Dr. N Binabon Singna asigumba contest asina hogalagliba angang singda lotsinduna leramba makoi gi hai singba sing adu uthoknabagi mafam ama pibani makok mathang taraba singda lupa lising ani lising ama samanga amadi lising ama pigani haiki पृथ्वी की तुंगी शांति की दमकता अखोई की अंगांग सिंसे हौजिक्तगी हौना अफबा वाखलोंदा चंगुटपगी पांडमदा अखोइना कंटेस्ट से तौजबनी अखोई याम चावना माइ पाकपा मने हाइना अदुम खनजै असेगिसे अदुगा मकोइना
ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ Lions Club of Thobal na susinduna peace poster contest samang asi Thobal Khetri Sanglen da pangthokre sahi taramathui dagi tarahomdoi phawbagi manungda leiba mahairoi singi oiba peace poster contest aduga mari lenana Lions Club Thobal gi president Rajiv Kumar yauna Lions Club ki thaupuba kayasu saruk yake hauzik aroibada maroiba paw amok Kangpokpi district ki manungda leiba haipi khulda umang kokthopagi thabak khunja singna mai pakna paikhatli amade ising izauna son krabasing ipangpam thokpasing mari lenabasingna asi phawba phangandre hairi hauzik yoinadi matang sidalo sinjari miyeng tabire basingbu amukana kurumjari